Amasikoge kwata mahere Sime wakaranga Amasikoge tunguka Sime wakaranga Amasikoge ngutonunji Sime wakaranga Munoga Sime wakaranga Sime wakaranga Sime wakaranga Sime wakaranga Arumunoga arhanga Arumunoga arhanga Arumunoga arhanga Chai. Julius oye. Oye. Kuna Julius Jotsi. Namweta Karanga Julia. Wampana n'uwaretsire mwana y'abasiriya. Abantu bona nanda kubi estre. Abo kuba norari yo mukira. Warayi. Bona. Bashagiri basagiri. So now ibisano byiza. Nyirusabe. Stand kumukoro officially. Yes. Let's pray all of us. Our Father in heaven, thank you. Tuenda kutandikira undi kusima kunkan tuenda mazima tumanye ugumutima burigire nkahi nuguhereze kuriya nimana kashara ko kubanza tukakizere kandi studio ne twara sente nyingi ukikozerata umutima gwire nkahi kandi plane ne haye abo bayamnonga abantu batureba n'amaturkize mwena izina nsime Julius Karhanga MP wa Rambara East Constituency nyewe nikwesimba kuhereza nikayitsimba aba kandi emyaka yanje tekarugire munonga umuyemenyeto so nincenge bizu ebitukurabamo kabasigazi nkempangare so okutandika studio ku kaba informed by the fact kugira ngo tuine talent nyingi mu Uganda ero akabazungu bagira ngo diamond kugira ngo twagikwata ho kacuka gishapeninga nerigamo tugamu talent no byemane cyakandi kabani manyangu ebintu bya entertainment waza kuro mu Uganda ukareba ensiyona ukareba abantu bakwija bakeshongora ebyensi na nebyarahanga na twazantasya nekintu kikwete ndasenyinyi so nyuma tekateke yanje na team yanje twina program etweta promotion of talent katantiro mbyemizano promoting ebyempira turondera abana scholarships baza kushoma ashoma ka university ko gore no shoma ka China abo mpira hati twaje nkonkare katurebe na nababeshongoza abana bariyo akonyuka ba surprise omukalulu kanje uyo mu campaign umwana kayije kanje niwe ndakigibiri ebyo mukozere byo mugambira aterera icyo shongora aho pastor Edson shemerero no yatayire ngagane nawe ndakika mukitano yahandikije shongo cya Tsimo wa Karhanga twine abana bindi mwizi na bugamba abakozere byeshongoro konka batakafunde chance yo kubirkodinga atikore recordingira WhatsApp atsindike hati ntajya ntashi nkayambanta ico kubanza kugira ngo mpabante mirumo cya kabiri kugira ngo rwampanye twe twine star mwana mukora Western Awards twaba twine na BET International Award turiyo mwana wa Rwambara East aliyachi ntecho ari na ishongora twaba twine gospel artist of the year tureba ba Rwambara East barumo so ekigenderwa cyanje no kugira ngo one nyambe abana kwija bakafuna omwoga gwabo kushapeninge kurundi cyakandi babase kukishikaho batatire mu cyango imbere y'ituru mu ya covid enyigiro moro enyigiro mu giga yanyigensi yona intaze yacindera so weba ikindi arwa abantu bingi kwakweza kurya usanga namanyicuke cyamuhagire na nistaramuhagire umusigaza ari ijaha kandi urukumanya mutara kono bintu bibiri one twenda kuyamba at the same time twenda kora na business hati abantu bona abakwenda kweshongora abantu kwaya yikanisa yekerezia yo muzigiti aba akorwa mu Rwambara East wena ija kushashe mitware 3 yarangi ya produce wena ija kwereta kikaha kushashe mitware 3 yonka konka bandi tujja kwasha baka sente konka katari nkaka studios tukureba kwa heru eje studio ni first class ne competing na studios zone tukureba twenda tubahe quality services at low cost tubasharireho akabeyi akabantu kugira ngo tubayambe talanta kurugayo abandi batavuga Rwambara East ushangi mutuzingana neje abo kukodingira handi icyo ni kiza ne kinaniza kubuza bikorwa Rwambara to munda bwa studio tagiye Rwambara kugira ngo ije kunya kugira ngo okay of course hati twenze agency yitu y'abanyarwanda sindira bakabona n'abanyarwanda agency so tuzembuka tutakaruzinga out akaba harimo munyeto guriyo
nagukwenda kweshongora icyo shongoro ka China kuko kutakubasa kushashura zese zo kushabasa iyo ndiza so yayijaha bakamushariraho tukakora rota yitu akamanya ngo noja kuzaho mbwiro buti na buti nikituyamba. So itwe kitwenda no kugira ngo umunyarwanda parayistarige unga no munyeto nguburiyo musite uburiyo no gucapa guriya bidi guriya haso bureke munago bwa noza kumanyota ngo umuntu yarga rwa parayist ngo abe yahesha tabana kabatine ndaga mu kwarebera hembera cyorobi karuga umwana nakuruka rwa parayite mu transport akyo kunungoryo wawe ati tukuza kuba yambaho umwana atine ndangamuntu nza kumugamba igende bara ya LC gase yari warwa parayist konka na no muyembo kutiyo ntuzamukanye ka MP wabo ntandike outreach programs n'abanyene MP ratuineho kitukora ni ndeta n'abanera bahandike zishaba rino bahandika abazeyi at next program y'inkuza wene bakwana bahandike minyeto nyina buri mwana ine myaka 13 arebeke ngo nyine ndangamuntu ubu no munenesezo program ya TV ko gawe yagare Kona. Nyaenda nita makazungu. Today is the beginning of a new beginning. Wow. Rwampara district tugaraka mapu turebeke ngo twamanye umuntu wahanse wa burijo tapping ngo mugiye bye bakora babikore kurungi oba no mubuhinzi oba no muburisa oba no program byona byona ezo mwebare activity na innovativeness mware bankamya nito unanye na ka China ayine kiba kweta YouTube ko kutahwata ibintu byawe batanga kushashira kasende so ntubasa ku rugambere riye kivuru turebeke ngo twakora performances online when wo kunkabura akwa twaza kurinda kasende kabana banje abantu mwe haruka tarahikeho waya kuri program ya nabanje na program nunji konka abantu ababire ni bakitebekanisa twakwasa kukiza mu kikori umuntu ari kurya tenda ari kurya contract takwaza kujya ngusendeza urugo watsime umugovernment zigende direct watsime ningo wa Michael tumwakira ningo wa China natiko kushirwanza kujya ngukitakora akwano yobuza waba nogira ngo sente nonda kuza amuntu ari kubi iyo nogambiro tangu ngo nanka town gira kabeno yaro no muntu ari kubi kandi umuntu ari kubi tukumangwa ari yacyara so njaba kenda ngo program eje takoraje na mnonga bantaho twenda kucondoza mu OPM egishaha parameteri ne condoza kurebye zindo kuzagenzira konga ni nshaba artists wena kuturi tube creative to seizing opportunity in the new era omuntu yana basakuza Durban South Africa akakora concert tukagirebera YouTube iwo wa Uganda iwo wambaro wa Rwampara abonshi ni yotakosa technology ejo twina abana bari gukoraje ukadwino mwana witu wa Rwampara isi no mutade muswaga na super promotions na kore ibintu birunje munonga na kuteka YouTube akutamutimbaga kuta Twitter tankahi ozene kintu cya Facebook live turebere nkamara mizo gatanika kutushabisa azum gatanika kutwa Twitter tsindika mobile money mwesha no jangu iwana tutere kintu kirunji Michael ryo mweshongozi no jangu tukwaza kusindike bitoncho gitanaka so let's seize the opportunity to be creative as much kemnyeto mwebane mnonga kama bandindire na nitoncha kujenza kumantu Rwanda kwako hariya kandi akakwenda kushanka kana banje turega ngo ejo category ya artists na DJs nayo yaba consider arwakanda kanza kunanyenda kongera undi mutoku tukora muki tukora rero Niye baza kubuza sotanga ngo cyaba munonga ya politics ati ni koko kutekanyeka kugira ngo na nishaka now that this one under audio muzungu wa the pastor bana baza kujiyongera mu kandi ambience yawe kwa izaka kamwe kamusikaza tutakana so blood steady mwebaraniza nenkwatanisa nesanga nti ensonga gye tulina okusikatira nnyo teka kwesira ensonga eya okulaba nti tutumbula ntalanta era twasooka ne tukikubira wali mu saidi eya ab'emizannyo ne tugamba abaana tukole ttiimu z'omupiira tuziteeke ku level enneneko era kati nga mu constituency yange Mwizi FC eri mu Super Mini League
naye ne tujjamu abaana baagala kudda mu masomero ne tubafunira skala ne basoma senior 6 ne bagenda ku university. Tulina abaana nga 6 bakusomera ku university nga basomera ku mupiira. Tulina abaana nga 13 awo bali mu secondary naye nga tebasasula lwa Ntalanta. Then tulina ne Bugamba FC naye ye eri mu regional era Oduparaka yajene waffe ne tugikalakata omupiira gole mu ku 0 naye nalabe sanye lyali wali ne kindaga nti constituency yanga abantu bategeera ki ebye Ntalanta. Kati bwe twagenda mu campaign ne wabawo omwana najja nakubira ka audio ku WhatsApp nayegera honorable nakuyize oluyimba nolaba ng'omwana kyageza kukogera nga gye kiri nengamba ne waliwo wano mukwano gwange Pastor Edison mujja mulaba wano naye najja ne tutuula eddakiika 20 nankubira hit ne bagita humuliwe Lwampara amasiko gaawe kiizire ng'ategeeza nti mwe Lwampara mukakane ensonga sawa zino omuntu anatuzamu essuubi aze oyo omuntu nti yesimira sikalanga bwe nagenda okulaba nengamba abaana baffe bulijjo nga balina Entalanta so kati nentegeera bwe bagamba omuntu bagambye nti Lwampara East ekyasinze okukuba kivulwani ero studio nga tumaliriza tegenda kujja kukatale bali abali Kampala koza abasinga bagenda Kampala. Nze bwe nsanga omuntu n'agamba nti kansigale wano recording wano kiba kiyambye kubanga bw'alina agende Kampala ajja kunoonyawo okusula ajja kubanga yeetaaga transport ajja kubanga yeetaaga ekyokulya so kati omwana bw'ava wali ewaffe n'asiiba mu town n'ahasolinga ku bizimbe n'aweereza ne bamusasala emitwalo egy'ebiri n'atereka 3 ajja wano ku weekend n'akola studio na recording oluyimba lwe so abonze bentageti nze abaana bajja wano bali ku haso tebalina kasente ko recording naye ayina ekitoni abo benjagala tujjeyo tubawe opportunity. Nze bwe ngamba studio eno bwe nsanga nti yesinga mu Uganda nabe Kampala nga bajja eno tujja kugamba Lwampara East kibeerewo New Life Records kyekyo naffe kitwagala MPs bagire kugwe okutumbula ebitone by'abaana. Kyensaba era tuyina parliament eyina aba MP abakyalinamu oluvubuka nze nsuubira nti kino ekintu kyobola batuleese e national TV nga NBS bwe kitumbula ne kibroadcastinga ne bali abalala bajja kutulabirako. Nsuubira bakwano bange twagala tupromoting arts industry mu Uganda ne entertainment industry tujja kulaba nti n'ebiragiro bigitambuza tulwana nnyo nti police tukosongora mugaye isongora mbazo wano ndo mzinda waina Yesubi tirulibolo nechiba Lwampara East oye lelo mukama kikoze ebitone by'abaana bikwatibwako abantu ba Western fena tobadde upcoming naye kino tugenda kubeera sita studio jabayamba batyanga nankanya studio negenda kuyamba kubanga ono yehona lebe yekavuddeyo nasobola okuyamba ku bitone by'abantu abantu abasinga mu Western Uganda bali talented mu kuyimba naye tebafunyeyo omuntu avaayo ng'ono n'abayamba nagamba kamba pushing kyobalaba nga music yaffe baddeeremera wano mu Western ngasobola kuwamba nsi yonna naye kati essuubi lye tulina nti okuyimba kwaffe kugenda kubeera kuliva endala egenda kuyamba abantu abatandika n'abo bakatandika kubanga kati bwe nali njogera ne Honorable nakakasa bwagenda okula ebyuma studio eno egenda kutuyamba nnyo kubanga nti abantu babadde tebafoodinga studio ezisinga sente zaazo abayimbi naddala ba upcoming nti sente ziri ennyingi tuba tetusobola ate kati ne covid bwe yajja embeera neeyongera okwonooneka kati wano omuntu ajja kuba afuna chance nti kasente katono n'ab'e Lwampara East bo just emitwalo 3 abalala kasente katono egenda kubanga etuyamba nnyo ekirala nti studio zino ezimaze okumanyika ennyo teziweereza ba upcoming obudde obumala ajja n'amukubakuba n'amugira bw'ati nti ate omuyimbi ow'amaanyi azze n'amugobaganya naye kati wano studio ebeera y'abantu bapya nti time egenda kubanga ate esobola okubanga emala esobola okuzuula talenti z'abaana kuba abaana bali eyo naye tagendangako mu studio atya tamanyi studio eri luddawa naye kati kino kipublish